кылмыштарды суракка алып бетин ачуу боюнча бөлүмдүн башчысымын. Акыркы убакта бизге жаман күнөө кое турган болуп алдыңар. Кылмыштуулук ачылбай атат, кылмыштуулук ачылбай атат, буйрутма өлтүрүүлөр ачылбай атат. Ачып атабыз. Керектүүсүн. Анын баарын ача берсең согуш чыгып кетпейби эле? Мындай карап ачабыз да, караштырып, кайсынысы керек болсо ошону ачабыз. Анан эле баарын ачып бергенден анда бизге жумуш калбай мындай. Ошондой орду жок, жанагындай күнөө койгон токтотуш керек айланайындары. Биз тил адамбыз деп, анан жана бандиттериңди жаман кыйын болуп кетти азырчы. Ар белекет кылып алдышат да, ар белекет кылып. Бу жерден карап турсаң башка жактан калат, бу жактан карасаң тияктан чыгат деп ушинтип жаман кыйын болуп кетти. Эй, алып келгенчи тигини. Дагы бирөөнү кармап келиштир муну. Emine degenlemeler bu. Oturuşkanılar go bu la. Maga caktı mecdu buracım. Eldin bağırına la uşundu oturguzasınlar mı? Çoңдорду çoңda ikisine de oturguzabız. Meni da başkaca kapar oturuşkula sen de gel götürgüle. Бар. Салам алейкум. Aleyküm selam. Kapana. Bunu mu bile böyle? Мен бир жаш баланы алып келген экен десе аксакал турбайсың. Yok ayttım tüylerge. Hey, mende atanlar vardır. Ha, koygula balдар desem bolmayt. Daha birisi tepti arkama. Эми жаш балдар аларга таар. Tutunsun dep koydum. Аларга таарынбай эле коюң. Эми кызматчылык ошондой да менен. Öyle lan. Çaşına kayle vala kesin ko. Özün ele çakırbayt bilen. Geletelim ko. Мен сиздин мындай аксакал экениңизди билбепмин. Болосо өзүм эле бармакмын ошо жакачы. Sağa varır mı ne? Gelmek mi ben? Мергенчисиз го дейм, э? Ki men mi? Uksan gerek ha. Анчамчы уктум ооба. Ya men balam o. Uruk tukumum menen. Barımız mergençimiz. Да? He. Şu göz katam da. Beni ayıldağılar göz katar deyip koyuşat. Kiliçkam oşonday. Жакшы атат окшойсуз, э? Жақсы, Құдай берсе, оқпош емем. Атпаған дерсем қалған жоқ қатаңдар жаш кезде. Аюдан баштап, аюсын, жолборсын, илбірсін, текесін, ешек атқан жоқ. Бүт, ливайын. Коёнчу, коён аттыңыз бы, коён? Мергенчі қойын атап атаң. Кебір ақмақтар koyan atval bilana maktana verişedi ki beni atıp da böyle. Sizçisiz. Vay koyonga ok karatma normalliğim ergençe. Gönele mıntıklı karışatıp koysan hele cülekçü ver. Bir canı bir koyandı ışında kılıp at dedim böyle tarsın cülekçü gitti. Ha görse mıntık mı dele tezkeri karma var mı? Bir canı bir tek attım, sakaydı bereyin. Şunday meyelep durup bastım hele tangırı, talp eleden işte. Barıp karasam, göskü anam bu... Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Katıp mı da? Art kut katıp mı? Bir ok менен mi? Bir ok mı? Ançadı. Mına? Kantı bir ok менен kulakanan butka tiyip mi? Ben attım döşendim. Kantip. Görse al tekeminde kaşını atkar eken de mi? Kulağın kaşı batıptır da.
Kayran özüm oşanda başka leke bilatan. Barsam butu alan kulağı. Жақсы атамдың. Yani oşa janağı bir ok menen ek koyan attı degen menden kalgan. Жақсы. Тамаша көй екенсіз, жақсы. Tamaşa köyümüz bolğanla şonday. Жақсы, жақсы. Ey балдар. Al келші бер. Sorunuz? Бұл мынтық сізге таныш ба? Ey bu benim mıntığımga özü de. Ara utan mına. Ara çatan. Ana durup dediği 15. katlarda ters tersem hata. Minеге? Daim çakırı minen gelgendir de. Granatım bolğanda lojjaga ırgıtsam eda. Çoңдар oturatma dayım. Oşa özünün mıntığım atan. Köp jıl boldu buga. Бұл ақырғы жолы қашан атқансыз бұл мынтық менен? Ya. Ақырғы жолы қашан атқансыз дейм? Akırkı jolu kaçan este jağatandır. Bu loka üstün oğu üstü göngönü kaçan. Bu loka üstün hele korkutup bile kalkanmış hazır. Бұл мынтық демек сіздікі. Menike. Бұл мынтықтың номері жоқ қой, ақсақал? Ya. Бұл номер жоқ қой мынтықта дейм бұл. Мынтықта номер жоқ болса бұл... Ayakta nomur bolu daylanayın. Vay bunun nomuru bu mıntık barda sen emez mende çok kes bolçal. Bu o çoğ atamdın atasının atasınıkı. Ulan atadan balaga kalıp gelip oturup ana mağa gelgende ok kalmaya kalıp atmayın. Жоқ, мынтықта номер болуш керек. Номер болбосо бұл законға тууру келбейт. Nomur çok aylanayın. Kanda kayakta nomur deyse. Birinci deyip жазып koy. Anda öyle nomur istep atsan. Ақсақалымды айтыңызшы, бұл сіздің мынтық болсо, бұл мынтық қандай болып Ганси авиабазасының қолына түшіп қалды? Bunu Amerikanslarga o. Ооба. Yatan algayaktan barıptır. Мен ошону сизден сурайын деп чакырып келдим да. Soğumuz otanlar. Amerikanslarında da bet yok mu benim mıntığıma baylanıp kalsa. Anan ile mine kıykırıp atışadalar. Жана Иванов деп аты өлтүрүлгөн бала мына ушул мынтыктан аты өлтүрүлүптүр. Benim mıntığıma mı? Ооба. Ya vay helal. Ve bunu atılmak bunun oğu yok. Aytып atamga kança yıldan beri oğu yoktur. Оғы жок мейли, оғы бар Ceneler экен. mınday korkutup koyam biröö gelse mınday kılıp. Мына оқтары бар экен. Ушул окушундан çık. Kim ayttı ana? Эксперттин жыйынтыгы бар, заключение бар. Ekspert Ооба. uşundan atıldı deyip mi? Ооба. Karabaşın jutsun berçi beri. Mına karasan sayılmasa ayak atılat bunu. Bak mı? Bunun oğu mında yemez. Bu giriş gerek. Anam bir anam paktaga maydan mınday orup alıp anan şirenke çap kuyuk sköndeyin anam barıp atılat bunu. Бирок эксперттин кагазы бар да бизде, эксперттин заключениясы бар. Именно ушул ок менен ушул мынтыктан атылды деген. Аны кайка барабыз? Öyle lan sen ekspert işenesin mi gözüne işenesin mi? Karasan batpay atpay mı batpay? Жок, батпай атканын мен деле көрүп турам, батпай атканын. Бирок эксперт ошентип айтып атпайбы? Ушудан атылган деп. Өлөнө мен деген кагазга ишенемби? Кандай немесиз? Oşunu aytıp atam da sen kağız işenesin mi gözüne işenesin mi? Мен сизге даже бирдемени айта элекмин. Nene? Өткөндө бир криминалдык разборка болуп кетип, ошо жерден эки адам ушул мынтыктан аты өлтүрүптүр, сиздин мынтыктан.
Ойланайын Құдай. Алған емес. Егер мындай айта тұрған болсам, ашығын айтып қояйын эми. Тиги Баткендеги маджахеттер келгенде согуштагы өлтүрүлүп калган бир маджахет ушул мынтыктан атылган экен. Сиздин мынтыктан. Мүмкін. Атқам. Ешікке чүрк қапчаға алып маджахеттер келгенде. Баткенге бардыңыз беле? Жоқ, барған емеспін. Неге барам мен? Жөнеле маджахеттер жүрет дегеннен ешке чүрк қапчаға алдырып, Баткенді қарай басқам. Барған болуш керек. Айланайын. Ушейден туруп Баткен карата атып бердиңизби? Анан ошоло ошоға жетиптир. Ушунча тоолор турса, акылыңыз бар эмеспи? Айланайын. Минеге жетпейт. Ой, кантип жетет тоолор? Міне ракета ойло бул. Ey, kapçıgay menen barganda bok mınday. Daha jakşı barıp boşa majaketni tap deyiptir. Tappa kalsa kayravası vermek mınday kılır. Tasagam. Hey bana. Tamaşa koya gelsin. Evet, tamaşa çına etip ettim. Çına. Sen canağı Akbarandın göz yaşı diyen kinonu gördün bile. Taş Görgüm. çaynar. Oşoda uş mıntık bilen atılganda. Seni ver. Karakul botomduktun bile. O? Oşoda uş mıntıktan atılgan. Oylanayın. Oğançı. Asagam. Men aytıp atam. Ekspert ököyüz aytıp atamız. Jomok aytırdınız ga jomok. Ya çın. Ya aytıp atmayayım mı? Karakul botom kaçan ötken elin. Oşu o me andan burada kısında. Bak karaş dekin onu gördüm. Baktıgılda jürçü de bul. İş kılsa oturuşum gerek mi? Ha. Sen mağa iş koşun gerek bolup atat da. Жок, козголгон иш. Menin kempirime de koşun gerek. Неге? Sen tigi Jantay ak möөрдү algan bilesin mi? Ооба. Oşonda menin kempirim ortomçu bolgon da. Oşoga is koşun bolot. Sütnör dep koyasın. Siz ушул эмне өзүңүз жалгыз отурбай, кемпириңизди дагы алып барып отурайын деп атасызбы? Анан түрмөгө жалгыз отурайын менен. Али сизди ичиңе отургузган жок эле. Yok, var böyle. Kaysı türmege varayın, ayt. Отурум. Emine oturun, kayım. Malkalanга varayım, bele olsun, kayakla varayım. Жок. Али сиздин түрмөгө барбашыңызды адилет сот чечет. Анан барасыз. Oy, bilem. Men, ekspert, sot, üçöğüz biri değil, aytavız sana. Bilem, bas sana. Kempirim arkama nap gelgile, bol ben, gittim. Отур.